uJesu Kristu inkosi baba, ngike ngaba sesibonakalisweni kungathi siyakhuleka, sikhuleka sise-dining room ekhaya, khona nabafundi besikole befaka ama-uniform nabazalwane nje ebebekhona. Sakhuleka kwaze kwehla amandla kamoya engcwele kubazalwane. Uma siqeda ukukhuleka kwamele ngisho something phambili. Nje abazalwane belibele bebuka phandle, bebuka ngamawindi, belunguza phandle, abanye bebuka ngomnyango. Ngaze ngabuza ukuthi kwenzakalani. Baphuma baya phandle bazalwane, nami ngaphuma ngabalandela. Uma sifika phandle, wonke umuntu obephandle ubethukile, eqalaza phezulu. Phezulu kuno-clear sky but kune-rainbow. Kuleli sayidi leli lasempumalanga bekunamafu abekhanya kakhulu, ukukhanya okungajwayelekile exhopha. Kusabeka ezweni sekuze kwaba ngazuthi kubomvu, isimo se-weather besingajwayelekile. Sibuyele endlini, uma sibuyele endlini kwabakhona abazalwane abathathu abeze kumina. Omunye ubefake ama-hairpiece ekhanda, efake iy'nwele, omunye efake inzipho, wafaka ama-jewelry, bapenda inzipho, omunye engathwele ekhanda. Labazalwane bakhala, bangibheka, babuka mina, bathi bengingabatsheli ngani ukuthi sonke lesi sikhathi njengoba nje beye enkonzweni behlobile, beye enkonzweni bengathwele, kanti uJesu mebuya abazukungena ezulwini. Bayisola, bakhalela isikhathi sabo ukuthi isikhathi esingaka beya ey'nkonzweni behlobile, kanti lezi zinto uNkulunkulu akayifuni. Bebecabanga ukuthi ukukholwa kusenhlizweni, kanti uJesu mebuya zonke lezi zinto abayifakile azizokungena ezulwini, abazukungena ezulwini. Bakhala, bayisola, bafisa ukuqala phansi, balungise impilo yabo, bafisa ukuphenduka kabusha lapho isikhathi sesingasekho, umhlaba bese ugoqa, isimo sezulu indlela ebesiyisona besithusa ngale ndlela ukuthi wonke umuntu beyisola, eyibheka ukuthi sonke lesi sikhathi abeya enkonzweni efake lezi zinto uNkulunkulu kanti ubengayifuni. Bafisa ukuqala phansi belungise impilo yabo, isikhathi lesi esingasekho. uJesu Kristu inkosi. uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa utatam, utata uNtsibande nomama uNtsibande egameni likaYesu. Ndiyabulisa ndikubangcwele. Ndiza nobufakazi, ndizobulela umandla kaThixo ndisithi Nkosi kubawo, ungusimangaliso igama lakhe, unimangalisile ubawo. Uvuka entliziyweni yam ukuthi ndibonga amandla enkosi. Okokoko ndangena apha kule group yasekhaya lezwi, ndafika ndandinomthwalo kodwa zange ndiwutsho, but ndandinawo owoba ebusuku phezu kwendlu yam, kwezindlu zam kukho into ethi qaba 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 ubusuku bonke. Ndandingenayo ke i-understanding yokuba ndiguqe xa ndithandaza emihleni yonke yokuthandaza kwam. Ndava izwi utata wam esitsho ukuthi ufuze bani xa uma ngenyawo ungaguqi ngoba uThixo wethu uyaguqa. Ndaguqa, ndaloko ndiguqa xa ndithandazayo ude ndisitsho uba uYesu Kristu uyinkosi, umaRoma 10:9, khuleka ngayo okokoko. Kwathi cwaka phezu kwendlu, oko kwathi cwaka. Kuyavuka nje entliziyweni yam ukuthi ndizobonga uYesu Kristu uyinkosi, ndizobonga amandla kaThixo, ungummangaliso bawo. Ndaphinde ndaphupha kakubi, ndeza futhi nokuphupha kwam kakubi. Moya wezilwane wabuya nalapho uThixo kwathi cwaka. Ndizothi enkosi kubawo, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngizwa nje izwi likhulumayo ukuthi umoya ongcwele uyafundisana. Bese ngathi ngizwa nje umhlabeleli, angathi leli zwi liyaphinda liyakhuluma ukuthi uhlabelele emva kwami. Ngempela usemhlabeni. Bese ngihlabelela, bese ngiyaqeda lapho ngithi ngiyalala. Uma ngilala ngivele kube ngathi kunomuntu ongibukayo. Bese ngizwa nje izwi likhulumayo ukuthi amehlami asey'ndaweni zonke.
ngiyakubona. Uma ngithi ngiyaqalaza ngiyabheka ngibona nje kukhazimula kungabhekeki. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi buka ababesindisiwe basebewa. Angathi uSathane ney'ngilosi zakhe bayakhuluma ukuthi kade wasusihlupha wena emhlabeni usishisa ngegama likaJesu. Bayasha bayafuna ukubuya, abantu akusabuyeki, nemizimba yabo isibolile, abasakhona ukubuya bezoqala phansi bakhonze uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela ekuseni nakuma ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda ukudlulisa ukubonga Baba ngenkonzo yokuvuma izono ebenginayo ey'nsukwini, ebeyimpumelelo kakhulu empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba. Ngizizwa ngikhululekile, ngizizwa ngilula Baba, ngathi bengisindwa nje. Bengiy'bhalile ziningi izono zami, ziningi Baba, futhi zibukeka zinkulu. Ngiyabonga Baba, ngiyabonga nangendlela kade ukhuluma ngayo nami, ubungenza ngikhululeke, ngikhulume naloko ebekungisinda ukuthi ngingakutshela omunye umuntu. Kodwa uNkulunkulu wenza, wena wavula inhliziyo yakho, wavula neyami ukuthi ngikhiphe konke okungaphakathi, ngikukhiphe nje ngikusho konke. Okunye bengizoze ngiyofa Baba, ngingazange ngikutshele muntu. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ukungipha wena ukuthi wazi ukuthi ukhiphe lento engaphakathi. Ngibonge Baba nomkhuleko ongenzele wona ekugcineni. Sengivumile izono ukuthi ngibone nje amandla kaNkulunkulu, indlela akusebenzisa ngayo, ukuthi zonke izono bengiy'bhalile ziningi Baba, engiy'balile mhlambe ziyofika o-70 kuya phambili kuyofika o-100, ziningi Baba. Kodwa uthe usukhuleka wayibala zonke njengoba zinjalo, neminyaka yengane, konke nje uNkulunkulu akubeke engqondweni yakho ukuthi usukhuleka, ukukhumbule nje konke njengoba kunjalo. Ngawubona amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa Baba ngamandla akhe. Ngiyambabaza uNkulunkulu, nami ngizizwa ngikhululekile Baba, ngizizwa ngikhululekile nangendlela okhuleke ngayo ukuthi uyacela ukuthi uNkulunkulu angenze ngingaphindeli kulezo zono futhi. Nami angathi ngingahlala kuNkulunkulu, ngingabuyeli emuva, ngingabheki emuva, ngihlale ezifundisweni zakho Baba. Ziyaphilisa impela. Lokhu ngangena ekhaya lezwi ngikhulile nasemoyeni nasengqondweni, yonke into nje mina inokukhula phakathi ngenxa yezifundiso zakho. Siyabonga ngawe Baba, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, angathi angawukhulisa njalo. Amandla onawo isitha singawaphuci, singatholi indawo nje, singatholi indawo. Siyabonga kakhulu Baba. uJesu Kristu inkosi. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Cela uthathe lithuba ndibonge uYesu namandla akhe amakhulu. Ngenene uYesu Kristu uyinkosi, uyamnceda umuntu ancedeke, umuntu aphumelele. Ndikhumbula tata ndibona ividiyo yakho yokuqala nxa uhleli phansi, not ezi uhamba indawo ushumayela, uhleli phansi endlini yakho. Into ndayinothisayo kwividiyo yokuqala bubuklini, ndabona phaa egumbini eback, like i-background kuklini kule ndlu, kuklini, akukho ne-dust. Ndabona eyesibini utshintshe ivenue, ndabona kuklini, nditsho ne-curtain. Nda-attractwa lucoceko ukuba kuklini apho, kuyaklinwa kule ndlu. Kwafika kum kuthi entliziyweni, ndabona xa ukholwayo funeka kube klini kwasani nje ebizwa ngegama lakho.
Phofu ngeli xesha ndibona le nto tata andonqeni kanje, andonqeni. Ndithi xa ndifika endlini ndibeke isizathu uba ndiyaphangela ndidiniwe kwathini, ndine-excuse. Kodwa uYesu Kristu onenceba yakhe wayinceda impilo yam, namandla wakhe amakhulu wandinceda ndisebumnyameni nasebumdakeni bobuvila. Ndikhumbula ngenye imini uShumela ukuthi ubuvila kusisono. Ndothuka because ndandingayazi ngaloo nto leyo. Ndothuka manyani ukuthi yhu. No wonder like ndiva ubunzima ndisindwa. And ke ngoku ndaba ngathi Nkosi yam andikwazi ufikelela apha naphaya. Kodwa entliziyweni yam kube khona izwi okanye impendulo ethi kodwa unazo iiminzi zoba ungacela okanye ungaqasha noba ngumntu kanye ngeveki xa ubhizi. Ndabona ukuthi andinayo excuse. Ndazixelela ndathandaza ndathi Nkosi ndiyacela ndiyiprekthize le ucoceko olu ndilibonayo. Ndixelela ukuthi mna tata namhlanje andifuni nesitya esilala simdaka. Namhlanje kuklini ekuseni, kuklini emini, kuklini emalanga, kuklini noba kunini kwam. Ndibonga uYesu ngamandla akhe amakhulu wandinceda wandikhupha edimonini lobuvila lokonqena. Ndikhaphukhaphu ngoku. Ndiyambonga kakhulu uYesu. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngicela ukuletha udumo kuNkulunkulu Baba ngangenzele khona. Baba ngike ngayo ukuyofaka okweshumi. Ngithe uma sengifika emshinini sengikufakile umshini wavedane wabuyisa u-R10 awangawamukela. Enhlizweni yami kwabuhlungu ukuthi sengizowenze njani lo-R10. Ngase ngiyanquma ukuthi ngizolinda ngiphinde ngihole. Ebese-ke ngiyashintsha lo-R10 lona ngoba kuyacaca ukuthi njengoba umshini ungawamukeli okungenzeka ukuthi ingoba usuthambile. Ngacabanga lokho. Ngase-ke Baba ngiyahola ngahlanganisa futhi lo-R20 enganginqumele wona ukuthi ngizowubuyisa seku-R20 nokweshumi kwalowo mholo lowo engangiwuholile ngahamba ngayofaka. Into eyenzakalile Baba, kade ngikufaka okweshumi, ngahamba futhi ngayofaka imali engango-R1,300 kwi-akhawunti yami. Ngizolinda futhi ukuthi ngiphinde futhi ngigcwalisele ukuze kuzohlangana imali yerenti. Kwahamba Baba, ngaphinde futhi yona le mali engiyibekile kwi-akhawunti yami ngayisebenzisa sengibonelela iy'dingo zasendlini nokuthi ngigibele ngemsebenzini. Kanti inhliziyo yami yayisibuhlungu ngoba ngathi ngifaka la R1,300 avedane ama-charges adonsa. Udumo Baba engibonga ngalo uNkulunkulu ukuthi ungenzele isimanga. Ngomhla ka-6 August ngoba mina ngafaka imali ngomhla ka-3 August. Uma ngithi ngiya-check-a kwi-akhawunti sekuno-R1,375 kodwa mina ngangifake u-R1,300 futhi lo R1,300 sengiwusebenzisile futhi. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi uvedane wangithamizela kwaze kwangaphezulu. Wabuyisa yona le mali lena enhlizweni yami sekubuhlungu ngithi ama-charges aseyidonsile. Ngizombonga Baba uNkulunkulu ngalokhu ukuthi imali uvedane wayidablisha nje ngendlela eyisimanga. Ngiyabonga kakhulu Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkolela babunsibande nomndeni wonke wasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi angilethe ubufakazi. uNkulunkulu ungenzele into eyisimanga. Nginendodana eyalimala iso isemshadweni yashawa womunye ngenduku. Ngathi ayiye eklinikhi, hayi yangaya eklinikhi.
Ithe nje sekudlula isikhathi seyifuna ukwenza i-P_D_P, yathi yayenza i-P_D_P, wafika udokotela wokuqala wathi cha ayiboni, ngeke ikwazi ukwenza i-P_D_P. Ngamthatha ngamusa kwi-specialist kwesinye sey'bhedlela nje la esizimele la eMgungundlovu. Hhayi, safika samshekha i-specialist samshekha, sathi cha akaboni. Ngangisane-medical aid ngaleso sikhathi. Sahlala-ke sakhohlwa ukuthi kusho ukuthi uyokayithole le P_D_P, kwawukuthi nje cha into engekho. Sekudlula iminyaka mhlambe 8 or 9, kuthe kule nyangane ezidlule siyicoce le nto ye-P_D_P, athi ngifuna ukwenza i-P_D_P. Ngithi emoyeni yami kodwa ngoba uyazi nje ukuthi kwathiwa leso lakhe aliboni, kodwa ithe enye into enhlizweni yami angingayiphimisi le nto. Hhayi, afike ngimnike imali ahambe ayoyenza. Uthi mayefika wafika wamtshena udokotela ukuthi leli so lami kona lake lanenkinga. Wathi udokotela ake sivele siqale ngalo leli so lakho olushoyo. Uthi nje ma kuvele kwenzeka umhlola ngafunda, uthi iso lafunda, uthi hhayi, wathi udokotela ngoba uphuma nayo nje, uthi ngafunda ma ngaze ngaqeda, waphuma nayo i-P_D_P. Ngayizolona ezovuka ngakusasa ngathi nje asiguqe sithandaze. Angisazi nokuthi sathini kodwa nje saguqa phansi nje kwi-floor sathandaza. uNkulunkulu wangenzela ummangaliso. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu umuhle. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu inkosi tata, uYesu Kristu inkosi tata, ndiyavuya, ndibuhlungu. Lona othetha apha ngusista wam, umntanakhe bebethiwe tata, una-11 years, ebethwa ngomnye umfana omdala kunaye. And tata ayivakali into ebembethela yona because of izinto nje zikaSathana. And nalo mntana ambethileyo uyakhala, uzuqonda uba nje akazazi uba ebengenwe yintoni, ibiyisebenzi nje kaSathana. So ndiyambulela kuYesu tata, ndaye ndamthumelela kusista wam lo mthandazo, umntana ethule engakwazi nothini. Noonesi besitsho uba eyona nto izamnceda ngumthandazo, abayazi into abazawuyenza bona bengoonesi. So eyona nto ibuhlungu ke ngoku tata yilena yoba ndimelene nawe ngendlela emangalisayo because usista wam nee-brothers zam babesiva ngawe ngabanye abazalwane abaphayana eFisanti. So mna ndandivele ndifike ndiyichithe yonke loo nto leyo, ndithi ayikho le nto, ndinomoya nje ombi, ndisetyenziswa nguSathana uba wayebona ukuthi kukhona uThixo afuna ukukunceda ngefemeli yam. Kodwa ifemeli yam xa sendibuyela kuyo ndisithi mayize abanye ndibafake ezigruphini, azange babuze uba ngoku ndandisithi irongo le nto yakho tata, kodwa bavele bathoba. Ndabulela uThixo indlela asebenza ngayo. So aqhubeleke nokundixolela uThixo. Ifemeli yam yonke isebenzisa uRomance, uqala kumama, brothers zam, sisters zam zonke, uThixo benze bathoba ngengoba esithanda. Ndiyabulela kakhulu uYesu ngawe tata, nokuba sekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, imisebenzi yabonakala kuninzi tata. uYesu Kristu yinkosi, uYesu Kristu yinkosi. Noko ubheterana shem, kangoba sibuyile apha endlini. Ngapha izolo elinye bendike ndammamelisa laa mthandazo, napha ngammamelisi bekelele. Then ndabeka apha ngentla komqamelo ifowuni. Wavuka ekhala ethi yhu kuyatshisa, masusa ingubo. Ndazisusa, yho wakhala. Emva koba ekhalile njengoba ungasebenzi umlenze waseleft, waphakama laa mlenze, tyhini wehle ebhedini umntana wema ngeenyawo kothuka abantu esibhedlele. Wayethoyilethi ezihambela, wabuya emveni uba ndimmamelise laa nto. Kungoku nje silapha endlini, siyafika namhlanje.
noxa-ke ungathanga ncam but wona uyakwazi uba anyathele ahambe kangoba kanikwanga wheelchair njengoba bebethi bazamnika i-wheelchair emva kwandimameliselani wathi kuyatshisa emva kokumlenze vele washukuma nje a miracle.